Shubor nakaslem jong unongsan hima. Mentakasni ka pratari risau arajar arpusau ka KSU narpu circle kalapan pau ka jing persya halor ka jing temu jong ka Star Cement ban penhe shushu ya ka jaka banti umaushun bridge not ka jaka ka bahe hadu 100% hektar ka seng ka persya halor ka nongrim ba ka ni klempap kan kata shushu ya ka wa lunar bat wa lukha namar ki jabo baro bami na ka bati umaushun kintu shikite kiwa kumbalong mentahi kite kiwa dan banut bandi namar bakila jaklia kaseng kayo wan pensngo ya jing persya ling ba jing ajing kran harinsan jing pensngo pat ba ni ka public hearing balalong menta kasngi kaseng ka penpau baki pat ba nong snong kila ban yo khandiat ka jing mentoi na ka company Henry ki ban perkhat pat ya kala wei yo kin sayap namar ka jing sniu baro kami na ka jing raha spa Hingga KSU Narpu Circle untuk ikam dengan Vice President dari KSU Narpu Circle. Pada saat ini publik hari ini kepada Allah mentah sini habis senot dalam Patrick kita mentah sini ini dah yang KSU di persak jur ya kata expand mining jangka Star Cement habis senot alor kinong rim dia bun kumbangi labu kijing tho how member secretary jangka Meghalaya State Pollution Control Board irawan bu hari ini sini beradab dan ila bu doh gitu ka komiti jangka environment komiti jangka legislative assembly lawan bu di Pobladep dah hadu menta ka klimaru ngidang persajur ya kene ka public hearing ini kata extension mining jangka ne ka Star Cement hadu 100% hektar to jing he ka halor ginong rimbangi persa kalong kata ka expanding mining jangka Star Cement ka don ha sendak jangka wa lunar ta ka wa lunar ka don tang sanspa meter ka kan jengai kendet kodan ko asang spak mitar nu kenuran de kata wa lunar ke batuj sepok ka wa lukha de kene ke daw ngilong ibayeng hagnong rimban persa halor ta jing ta ke mariang de kata jing ta ke mariang kalong hadu kata namar ki than ning snong baton serum jong wa lukha baro kin sayat ja sakjur ha yang jing tong dok kha ha yang jing kwai dok kha namar bun be inja injur hang tu de kene ke jing expand jong company kene ka mining jong ka tamdon kenu jing mentoi ho don hang ni rasnong ni kini baong bagani kadai ke blessing le hanga hinga ong hagaliang ki su kalong ke pausing kalong kamde ke jing kerhu kadai penban ke jing tim ya kalawe jong ikun ki jong ni hoi ya menta ngila pan yo kenjet on soi kenu namar bun ki rusnet yo sniu nang tu ni bagi yo ya kata ke plara kata ke sinet jong ki tang re kim sem la perkhat ya kata kalawe jong ga snong ga than jong ki kun ki jong ni namar kata ke jing kita kalong hadu kata ya menta ngila ban yo kenu dari kena kata development kata development na mentang ina suwan national highway ru ni kata surok bawan sport personal kamlong ga kadang long khu haram ala golong kata jing development kata kom ka surok kala dei ban biang ide tah ya kene kesno ni ke KSU hi adu mensua adu mentaru hadu lah sisnya hagi future ru in persak be ya kene mining jong ini ki company ki bahe hantam marka jing pengkita ya in ya kayap bat ya kisnohi namar na kata ka development ke baki pun ki bapen big ini baki ong gedon ke development hak kisnong githau baki don kita ki school boss ki don kita ke kata kamdong namar kene ke jing kamai spa jong ini ki har poi ki ba nambar jela ke kamai spa ki peu 1000 klur la bandong hari kita jing to jong price no hani kamdon tengi tentu bat ni maham ni pensngeu ru ba yamanta pila bandong ba kadon ke jing hari kan mau bahak ke sni pin sayam mar ke jing hak spa ke jing sni baro kami de na jing hak spa ke jing isbai kum ke tin blero ka om ke jing sni baro kami utit jong ke jing sni kalong ke jing hak spa te kana jing hak spa jengi kan salong ke jing tim hak ka be ba ka sni tang ai kule sejarah